Элгээйигэ сайыҥҥы уу ситимин тарды салганар. Онуға устужон ытчаттар сайыҥҥы сынылаңа туту өтеретентеринен дойдуларын сайдыдыгар төхүү болалар. Тер ухайыр бу херхаҗы жолларын ахая. Нина ола тукка бахар гаджып икеке. Ол нина рөхтер бите хочоп каваты тупуттарын краскалап. Онтон олороже коммунальны каас төлөйттер контуора, гараж силбеhe турар жерлерин туталлар. Вилиген ол бетона кутахадда бутон бетон кутам биттакна боротат нилехтак бутон түннүктерин. Онны бу хентабыттын үләки рехтак. Бүгін күстір күрдік. Мантанын угут көлге күрөләһен үләте салганар. Оны кытта ыгык түлге дияр котчопалар саңардыллалар. Котчопалар битергерен быйыл төт котчопаны аңа туттубут. Ту котчопалар бүтүн хакалы балаган стилягын ордубут. Онна манна үшүгөйден биле бебит болоттор бүтүлөтлөр. Демек бебемен бригадете. Элгээйи почтатыгар өрсылларга халайчынан үлеләбит Петр Ефремович. Онна кини кергенен Зинаида Степановна Ефремовтар аттарын өйтетер сыллах өйдөбүннүк доска арылына. Далталар депутаттар эти мэрандасга астыбыт күс тейте этипигат илабытлар хайта турдун демит беддебит той далас өтелемандар быйыл онда менете Владимир Петрович Ефремов кергенен туробут сертификаттар кирбиян тейчаны мегенеге күскөн олдун ондай раскатчынан туттарды. Быйыл Элгээйи почта улахан сетейлах. Ол курдук халаячыта Софья Яковлева республика бастың аты регионга 2 местене хитисте. Нирне постаматыттан Элгээйи бихини мин бүтүнмөлүктөр. Онна онлайн бута пандемия хибестен онна онлайн вопростарга петтен үлемсинени. Мантын күн Элгээйигэ солларын олдуктара. Онна тойда галас түмел өрүмөнү түмүктенига. Мария Кабелянчисла Борисов Сахат Левенте Сунтар.